El ministerio Jesucristo rompe las cadenas presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Maichika runa hermano kari warmi cuando puriscaipi, cuando kaichika lugaresta purini y cuando runasta tapurini runaka kaijinatanin. Kankunapis evangélicos wañungichik. Pastorespis wañunganko. No caico católicos pues wañuyasakuta. Entonces, ima salvación mantata parlawanki, nis pawakin konaka tapuriwans. Uyariwais kun hermano. Wañuymanta hakaiman kanraq uhkausay. Mana hermano wañuspachu runa chaypi tukukapun. Wañuymanta hakaiman kanraq uhkausay. Kunan kaita yachasunchik. Runaka kasanchis 15 layamanta ruasqa. Cuerpoiki causa samay almaiki. Kay 15 partian destino wakichisqa. Chayta yachanaykitian. Amén, hermano. Entonces kay paqarin qhawarisun kay aychanchis imamantataq ruasqa kasqa maymantaq rinantian. Ahora chay kausaq samaitari pita haywaykuwarqanchik chanta maymantaq ripuyantaq. Almaykipaqpis kallantaq destino y chay almaykiri mayman destinasqa kallanqataq chayta yacharisunchis. Amén, hermano. Y chayta faltan yachanan como católico que manara Cristota allinta entiendenchu. Tal vez campis kay paqarin manara entendergankichu creeni tal vez kay paqarinpi kay palabrata entiendenki. Amén, hermano. Uyariwais wañuymanta hakayman kanraq uhkausay. Mana wañuypichu tukukun hermanosni. Entonces kunan primerota qhawarisunchis kay pasaje bíblicota allinta tukurisun, allinta umancharisun. Chicharaychis 15 kaq evangeliopi hatun kaq taqaynin chunka suqtayoq huch'uy taqaynintaq chunka esq'uniyuq hasta 15 chunka uqniyuq ch'inininkaman. Kunan qan tapukunki mayqintaq kunan 15 kaq evangelio. Jesucristo, hermano, solo tawa evangeliosta kay hallp'apata causaypi qillqirqa. Primer evangelio mayqinta kashan San Mateo. Iskay kaq evangelio mayqin kashan Marcos. 15 kaq evangelio ta kashan Lucas qara, Lucas. Tawa kaq evangelio qillqiyta kashan San Juan. Entonces, cuando nini 15 kaq evangelio tapa lasyani evangelio San Lucas, hatun kaq taqaynin chunka suqtayoq, huch'uy taqaynintaq chunka isq'unniyoq hasta 15 chunka uqniyuq ch'inininkama ñawirisunchis. Amén. Amén. Eso, ama puñuankichecho, qaparimankichis. Parece que mana allintachu yachachishunkichis pikunas predicanco, hermano, primer tiempo pi puñuyllaman sina yachachishunkichis. Qaparimunki, hermano, porque mano qaqa ni pi runatachu qaparichayki, noqa qaparichayki Jesucristota. Amén. Pi causa tukuy tariqkuna chakimanta churarikuychik, por favor, wateqmanta. Leerinapaq tata Diospaq palabranta. Chakimanta churarikuy, ponte de pie. Si kanki aymarista sait asi uchawawita. Sayarikuy hermanay loqt'achu kanki. Leesunchik kay hinata nin tata Diospaq palabran. Yachakuy tata Diospaq palabranmanta. Qhapaq runamanta iwaqcha Lazaromantawan. Tata Diospa sutimpi y Dios churik sutimpi, Dios Santo Espíritu sutimpi, kay hinata nin tata Diospaq palabran tukuy llaqtanman. Qhapaq runa karqa,
Paitaq linomanta wasqa pukap achawan achalikuq. Sapapunchaytaq hatun mikuykunata wakichiq. Kallarqataq uqwaqcha runa Lázaro sutiyuq. Sarnantukusqa. Payqa sirisharqa chay qhapaq runaq wasin punkupi. Munaqtaq qhapaq runaq mesanmanta urmamuq mikuyta t'unasllantapis saqsakuyta atinanpaq. Alqospis qayllaykuspa sarnasninta llaqwayta qallarirqanku. Chanta chay waqcha runaqa wañupurqa angelestaq pusakapurqanku maypichus Abraham kashan chayman. Qhapaq runapis wañupullarqataq paytataq ampaykurqanku. Qhapaq runaqa ukhu pacha infiernopi manchayta ñak'arispa qhaparerqa rikurqataq karupi Lazarota abrantawan. Chanta qhapaq runaqa tata Abraham kuyarikuwayari Lazarota kachamuway dedo puntallampipis yakupi qalluyta thasnunanpaq imaraykuchus anchata ñak'arishani kay nina Lauraypi nispa. Abrahantaq kuticherqa yuyarikuy waway kawsasiyaspaqa allin imasta hapisqaykita. Lazarotaq mana waleqchu karqa kunanqa pay sonqochasqa kashan qantaqri ñak'ariypi kasyanki. Chantapis ukhu laqamayut aqawanchik. Chayrayku chaymanta qankunaman ziyta munaykuman manataq atiykumanchu. Nitaq chaymanta nuqaykuman chimpamuyta atinkichikchu nispa nirqa Abrahamqa. Chanta qhapaq runaqa kuticherqa tata Abraham ama hinachu kay mañarikuyki tataypaq wasinman Lazarota kacharinaykita. Haqaypi pishqa wawqisniman willamuchun ama paykunapis kayman ñak'ariq hamunankupaq nispa. Abrahantaqri kuticherqa chaypaq kasyanku Moisespaq qillqisqanta profetaspatawan chayta kasunanku tiyan o uyarinanku tiyan. Chanta pay nerqa ari tata Abraham chaywanpis wañusqamanta riqtinqa wawqisnin huchasninkuta saqispa Diosman kutirinpunkuman nispa. Abrahantaqri nerqa sichus Moisespaq qillqisqanta profetaspatawan mana kasunkuchu chayqa manallataq kasusunqachiqchu wañusqamantapis hatarimuchunku nispa nerqa Abrahamqa. Tata Diospaq palabran tukuynichis amén. Más fuerte nichis amén. Picausa sutinma kunantaq tiyarikuychik wateqmanta. Tomen asiento. No te olvides, por favor, hermano Domingo, ya te he dicho. ¿Ya? Uyarichis kunan, ya leenchisña. Atento, kunan ukurisun. Uyarichik. May chika runa kay pachapinin de que wañupuspaka tukuyma chaypi tukukapun. Mana hinachu. Mana kan kausake runamasi palasqayki hinachu. Wañuymanta hakayman hermano kanraq kausay. Entonces kunanta kaypi rikusunchis iskay runasta. Karqa runa qhapaq runa que mana sonqonpi Cristota recibirqachu. Kallarqataq waqcha Lázaro sarnantukusqa anki chay qhapaq runa wasin punkupi hermano sirisharqa mana ñatirqachu puriyta. Pero lo más importante kay waqcha Lázaro pata sonqonpi karqa Cristo imanita munan pay tata Diosta recibirqa como el único suficiente y salvador nin. Amén, hermano. Ahora kunanta purikusunche pastor si pay tata Diosta recibirqa imaqtintaq chayhina nanaywan pay apasharqa imanataq tata Dios hampirqachu. A veces, hermano, Dios mismo permite para que no canches, hermano, chekamanta si paita monakuncher. Entonces, mananimat akawasunchu ari tata Dios pag monakuinin manta. A veces facilito kay si mi manta nin, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Fácil chaytaga palarvarins. Pitak tata Dios pag monakuinin manta nyokata kawang mangri. Muchas veces amo un problema, muchas veces amo un ongoy. Muchas veces, hermano, contra y quita se harima un enemigo. Y chantaca,
Qepaman kutirinki. Maytaq chay k'achito palasqayki. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Creeni kay qhapaq runa kapurqa chay munakuy tata Diospata mana ni chay hina anki mama unquypis karqa mana Jesusmanta t'aqarqachu hermanos ni Lazarota. Y ajinallata qampaq kanantiyan warmi, ajinallata qampaq kanantiyan qari, ajinallata qampaq kanantiyan pastor michidor. Pikausan sutinman. Y entonces chay qhapaq runataq qhapaq kayninpi imatas ruwarqa sumaq p'achasta karumanta p'achasta nin ruwarikuspa zapatilla nin hermano ruwaq banquetesqa imatas ruwan fiestasta ruwaq imashka runaqa alabaq kanku chay qhapaq runata kay runaqa manchay k'acha ari k'acha karqa qhapaq kayninwan k'acha karqa pikunachus llunk'usnin karqanku paypaq imayntas gobernunchispis k'acha paypaq llunk'usnillanpaq noqanchispaqqa nada que ver. Y sabes que hermanos, kay qhapaq runaqa mayhina runapayta hermanos sirvirqa, mientras que kay waqcha Lazaropaqta mana karqachu ni piladonpi. ¿Sí o no, hermanos? Mundupi tiyakunki, amigos, amigas, compadres, comadres, kapusunki montón visitasunku. Y cuando Cristoman chimpay kapunki, muchas veces ni piladuyki pisikurinchu. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Que Cristo, amiguiki fiel y verdadero, campati ñogaipata, siempre tú tapuncha y paiga la duiki picación. Mana paiga saker pasunkichu. Amiguiki, aijadoiki, padrinuiki, saque pusunkiman. Pero Jesucristo prometerga, no caca, mana ni jaika, canconatanin, saques jaigichachu. Entonces, chay, pichus karqa chay sarnatukusqan Lázaro chay qhapaq runaq wasinpunkupi sirisharqa manchayta payqa antojakurqa y también mañasharqa pansitan mikhunamanta porque pay aychapi kawsasayarqaraq munaqtaq nin hermano chay qhapaq runaq mesanmanta t'akakamuq por lo menos chayllatapis mikhuykunanpaq saqsakunanpaq pero ma aterqachu qhapaq runaqa mamunarqachu yachayta kay waqcha Lazaromanta kay punkuymanta uqharichis kay sarnantukusqata contagiawanqa nispa kay qhapaq runaqa chay waqcha Lazarota despreciarqa kunan kaypi yacharikusunchik cuando maypachachus desean kay waqcha Lázaro aún nin alqos hamuspa llaqwarqanku chay sarnanta imaynatapunich kanta chay runa onqorqa verdad pero mana ni pay t'aqakurqachu tata Diosmanta mana nirqachu kay onqoyqa wakinkunaqa ninkichik ay rini oraq rini ayunaq kultumanpis ma faltakunichu nichina Diosqa existinchu qallarinki contranta sayarite pero kachun kay ejemplo kay waqcha Lazaromanta mapay nirqachu reclamarqachu Jesús imaytayta kunan qhawari ni sayariyta tinichu kay sarnatukusqa alqusaqta kunanqa hamuspa llaqwasawanku imaqtintaq ma hampuwankichu mas reclamarqachu kay runa sabes qué hermano kayta niyta munayki mayk'aqkamachus tata Dios kay hallp'apatapi chay kawsaq samayta qusunqa hermanoqa chaykama kanayki tiyan fiel tata Dios ima hamuchun, yaki hamuchun, puti hamuchun, onkoy hamuchun, ima kontraykipi hermano sayarimuchun, ama mancharichun, ama tata Diosmanta kacharikuychun, ama primerota maskaychu, ay sanu yarqukuyayman, maskay primerota chay sumaq samarikuyta almaykipaq, chayta primero maskay, lo demás kahamullanqa nin Bibliapi yapajina. Amén, hermanos. Kunan kaypi yachasunchis tukuypis hermano kay aycha cuerpunchisqa ripunampuni tiyan may imamantachus karqa imamanchus tukupunampuni tiyan chayta runa matinchu entiendeyta kay aycha cuerpo imamantachus ruwasqa kashan y chay aycha cuerpo destinakunan tiyan maymantachus hamurqa y maymanchus rinan tiyan imamantachus ruwasqa karqa chayllamantaq tukupunan tiyan ahora chay kawsaq samayta pitaq quwarqa
regalota, entonces paillata apakapunga. Destinunman. Almaipis, maimanchus, maiqiyantachus, ahlakulqa, entonces almaipis, chayllamanta kanga destinasqa. Quinsantin destinasqa kanga. Cuerpuyki, imamantachus karqa, imaimanchus rinantian, chayman ripunantian. Chay causa samay, pimantataq karqa cosqa, chayman ripunantian. Almaykipis, destinasqallataq kanantian. Y chay faltan, hermano, entiendenanchik, no ganchis kay hallpapata kausaypi. Picaunsan hermanos. Kunan leerisunchis kay hinatanin. 22. Chantanin huacharunaka wañupurqa. Angelestaq pusakapurqanku. Maypichus Abraham kasharqa chayman. Interesante. Primero tapita wañupun. Huacha Lázaro. Pichus Señor taqatikusharqa. Sirvisharqa. ¿Sí o no, hermanos? Chaymanta kepanmanta pita wañupun. Kapahruna wañupullanta. Ahora sí, Biblia pinin, apacapurcancunin seno de Abraham, dice la Biblia en castellano, no dice. Seno de Abraham. Ahora sí, chaistuta y achanay que tienen, hermano. Y matataj ni tamunan chay, seno de Abraham. ¿Qué quiere decir esa palabrita seno de Abraham? Uyarikuna, explicas a Keshuapi. Kay seno de Abraham ni tamunan, lugar huaquichisca kashan, chay sutikon, paraíso de Dios. Chay seno de Abraham man, tukuy pikunachos, Cristopi wañupuhkuna, chay pikashanku chay seno de Abrahampi. Manarak chayankuchu kinsakak cieloman. Amén, hermanos. Chay kashan seno de Abraham. Chay seno de Abraham peka uyariwechis. Manana kanchu llaki. Manaña kanchu puti. Manaña kanchu wakay. Manaña ninayki kanchu. Ay, kuyuririchiwechis kay ladituman cambiariwechis. Manaña kanchu chay llaki, chay puti, chay seno de Abraham. Sino kakashan kusikuy llaqtapi kasanku. Amén. Picausa. Sutingman. Chayman kay huacha Lazarota apakapun. Maypichus Abraham kashan chaypi. Maypachachus Jesucristo hamonga ricien tukuy chayñawpa profetas wañupurqanku tukuy chaykuna yaykunachis kasan 15 kaq cieloman. Tukuy pikunachus profetas, pastores, apóstoles wañupurqanku paykunaqa kashanku chay seno de Abrahampi. Ñapis reservasqasña kasanku chay trompeta qaparinanpaq yaykupunankupaq 15 kaq cieloman. Chantataqchanin Biblia kanobe wayrapi nintinkusunchis chay wañupuqkunawan ichari manachu. Excelente. Y tukuyta chaymanta recién y hay kusunchis 15 kaq cieloman. Fuerte aplausos. Chay kashan seguro pichus Cristoan wañupun. Kunan kay pinillanta. Kapag runatapis nin hermano kapag runapis wañupuyargata paitata ampayusqanku. Picausa sutingman. Kunan uyarichis. Kapag runaka ukupacha infiernopi, manchayta ñakarispa, kaparerka, zikorkata, pita, karupi pita, Lazarota abrantawan. Ahora sí, runaka kanchis kinsamanta, may pita kay Lazarota alman richarin. Ukurisun kunan. Uyariwais kunan. Palabra Biblia ikipikashan también. Hades. Palabra Hades significan kashayantaq lugar. Hades significan maypichus kashan ninalauray. Cristopi wañupuhkunaka ripunku seno de Abraham. Mana Cristoan wañupuhkunata ripunku maypichus kashan palanchaypi ima Hades. Chayta kashan sufrimiento ni nalauray. Es como decir, kailado kanman seno de Abraham, ha kailadotah ñakari infierno. ¿Entienden que con la verdad, hermanos?
Kunan runaka maik amantataq ruwasqa kanchis kinsamanta. Cuerpuyki, kawsaq samayniyki y almayki. Maypitaq chayta parlan pastor. Kunan kachaygurikusunchis ñawpaq kaq libro Génesis nisqaman. Imaynatataq tata Dios runata ruwarqarin. Génesis 2:7. Kayhinata nin tata Diospaq palabran. Génesis 2:7. Chanta tata Dios runata ruwarqa ñutu hallp'amanta. Senqanmanta kawsaq samayta samaygolqa. Akinamanta nin runaka kawsayta qallarerqa. T'aqllariku Iglesia de Cristo fuerzawan nispa. Aleluya, aleluya, aleluya. May kay simis pero ama opalolosqa. May takshay simis nin gloria a Dios. Kunan ukurisunchik. Kay aycha cuerpuyki imamanta kasqa. Ama simigichet hanllamaychich hermanos ni. Tapurigis imamanta kay cuerpuyki ruwasqa kasqa kutichimaychis qaris. Palamia fuertewan ñaleinkiña imamanta kay aycha cuerpuyki ruwasqa kasqa. Qorimanta. Hallp'amanta warmis imamanta kay cuerpuyki ruwasqa kasqa. Pitaq ruwasqa hallp'amanta. Tukuy atiniyoq Dios nins. Ahora, número 1. Kay aycha cuerpunchis imamanta ruwasqa kasqa hallp'amanta. Kay runa kawsananpaq imatataq tata Dios iskay kaqta regalawasqanchis kawsaq samayta. Atento hermanos, atento por favor. Atentos. Si chay kawsaq samayta tata Dios runaman regalota hina regalan. Auyayawaychis, si mana chay kawsaq samay kanmanchu imapasanga kay cuerpuykiwan. Chay sutikun wañupuy. Hallp'amanta karki, hallp'allamanta choqakunki. Maninkichu, waway wañupushan niña, colchón patitaman choqakus maninkichu. Interesante, interesante, kayqa Biblia pikasan. Chayta yachay, chayta ukurisanchik. Aycha cuerpunchisqa kasqa número 1 hallp'amanta. Número 2. Tata Dios hermanos regalasunki chay kawsaq samayta. Ahora kunan tapurisqayki qanta munasqa kawsaqi uyarimusawanki también a través por la radio, a través por las redes sociales. Tapurisqaykichik pitaq chay kawsaq samayta regalasasunki. Kutichimuis. Pitaq chay kawsaq samayta regalasasunki. Manam uyarinichu. Pitaq chay kawsaq samayta regalasasunki. Ahora tapuriki. Dios munakunchu kay munduta manachu. Imaqtinta maychika runanin. Ay, Dios kama munakunchu kay munduta. Munakunmanchu chayqa maparachimunmanchu. Munakunmanchu chayqa manani intita qahachimunmanchu. Reclaman. Pero noqa tapurini qanta reclamanki. Qanri tata Dios ta hinachu sirvinki mana parachimunanpaq. Mana chay chigniparas rikhurimunanpaq. Qanri Dios ta hinachu sirvinki. Mana verdad. Ahora si ninki católico runa que tata Dios chay kawsaq samayta qushasunki chanta imaqtinta chay waq Dios kunitaman umuyukunki. Mana kawsaq samaytaqa mariytachu qusasunki. Mana kawsaq samaytaqa sokavonchu qusasunki. Mana kawsaq samaytaqa chay urkupiñachu qusasunki. Mana chay kawsaq samaytaqa chay yesomanta, urumanta, titimanta, unuyachisqa chay Dioschu hermano chay kawsaq samaytaqa qusasunki. Que ignorantes canches hermano, todavía ninchis Dios y todavía waq Dios ta yupaychasanchik. Picausan hermanos. Manachua Éxodos capítulo 20 versículos 3 peca kayhinata nerqa amataq hawa noqamanta Diostaqa ama ruwakunkichu, ama ni ima lantita yupaychankichu, ni cieloman kaqta rikch'akuqta, nitaq kay pachaman rikch'akuqta, nitaq yakupi kaqman rikch'akuqta, ama qonqorikunkichu chaykunamanqa, amataq yupaychankichu, imaraykuchus noqamin Señor niki tata Dios kani, celoso noqataq ninchik nikuwaqkunata huchasninkuta castigasaq, tatanku huchasninkuta wawasninkupata castigasa alchisninku miranninkama nin wawasninkuta maldisisaq castigasaq. Picausan sutinman
Entonces, hermano, Dios ka munakun, kanki brujo, kanki hermano runawayuchi, kanki hermano maikimpis ateo, tata Dios munakusunkiraj, chay munakusuktinta ha, chay causa samaitapis, regalasya sunkiraj. Imaynata ninki que mana Dios no kata munakuasqanta. Pita chay causa samaita kosuska, tata Dios ninches regalawanches, regalo Dios manta chayka. Amén, hermanos. Charay kunin San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel hombre y mujer crea en esta palabra, que esta palabra es inspirado por el Espíritu Santo, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Si Dios mana munakumanchu carga kay mundo ta, mana kay atachurinta Jesucristo ta kachamumanchu carga. Entonces Dios munakun tukuy runata. Pero si runama aceptancho chay munakuininta rechazan. Picausan, hermanos, sutinman. La doiki picatani pitar chay causa samaita koshasunki. Si tata Dios, hermano, koshasunki, tata Dios tajina sirvina katina kacho. Amén. Pai tajina katina kacho. Ama si mi llamanta palas canancho, sino de verdad, alma y cuerpo y espíritu, mientras que causa sancha, pai pagina causana. Entonces, hermano, ima pasan caipe. Tata Dios, hermano, quinsamanta, runata ruasca. Ahora, kunant ocurrizo. Cuando waño y chayamun, ima pasan kai cuerpo pe. Kai cuerpo waño punampak ima taruan, tata Dios, kechukapun chay causa samaita. Chay kashan el fundamento motorgina runa causa nampa. Se can, hermanos, anticunque autota fabricamanta pacha o común que cachito, pero nita, hermano, motor ni cancho chay ocupe. Por engancho chay auto manacho, funcionangacho manacho, de nada sirve. Y mamanta o lugar mi canman cachito, pucauita y uraxito, pero nita Cristo son un picancho, causa inenga cangamilla ahí. Manacho, hermanos, interesante. Uyariwaich kunan, tata Dios, hermano, quinsamanta runata ruasca. Kai cuerpo y kimamanta casca, amanta. Kai cuerpo ruaspa tata Dios, kai cuerpo palarinampa, causanampa, samarinampa, y matacosca tata Dios, o regalota, causa samaeta. Cuando runa palanampa y mataruan, almaiki. King samanta runa kains. Aicha cuerpo y que causa samay almaiki. Chay causa samay kayarin que almaikita parlachita cuerpo y kita utilizaita. Chay chaupika kashan fundamental kay cuerpo pa. Animales pataka iskaya. Aichanku y causa samayla. Almanku kanman rumeo anchokaktik obejatapis atatao mamapancha ni sungiman. Y causan iglesia, sutinman. Entonces, cuando uno wañupun, chay causa samaita tata Dios, pum, apacapun anak bachaman. Kay aicha cuerputa, pum, chocacapun pampayamanta. Imaninta Génesis 3:19. Tumpitata leeri yasakta. Génesis 3:19, leeri sakpuni. Akinamanta para que hermano allí entienden aigepa. Humpisutuita yankanki mikunaykipaqtaq ñutu hallp'amantaq tukunaykikama imaraykuchu sallp'amanta ruwasqa karqanki hallp'allamantaq nin tukupunki. Picansan, hermanos, sutinman imanishantaq kaypi tata Dios. Causa siaspaqa nin carita imanintaq causa siaspaqa kay apata causa ipekanin humpisutuitapuni llank'anaykitian sapadiya wawasniykipaq antata panaykipaq warmiykita manteninaykipaq. Mana ninchu, hermano, sapadiya suwaspa apanki nisunkichaqchu. Paqtataq kankunaqa suwakuspa apashawankichaqman chay t'antata suwakuspa chay qolqeta warmiykiman haywashawankiman. Ni pis suwa atenqachu cielo mayaykuyta. Ladoykipaq kastani humpisutuipuni llank'anagasqa.
Albañiles, ¿acaso manachu un pirinco? Pastor, ¿acaso kunan kawarikaypi mana humpisiani? ¿Acaso manachu un taxista chaypi cuando calota roman chay taxin ukupi un pisotoita llankarizan pasajero más caspa? Micreros igual. Llankananchis tiyan, mientras que causananchis kama kay pachapi. Nin tukuyatini tata Dios. Imanita, wañu ichayamos sustinta imanita. Halpamanta karkanki kay cuerpoyki, halpallamanta tukunka. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Kunan kay kinsakta destinostinta yachasunchik. Cuando hermano kay cuerpo taka causachishan, chay causa samay. Tata Dios apacapun, chay regalo Dios manta, sea kay brujo laica apacapun. Ay cha cuerpo ikitak imataloan, un pampaman chokaka. Pikunach queda kukunaka, wakananku tian kay kapas runamanta. Biblia hermano, comentarios bíblicos pimanen, manchaita ni wakaskan. Kunanga wanyupun Margarita y manyupun Josita, ay wakanki. Anki wakaipis imanaipis. Si o si hermano churanaygitian chay atauman. Atauman kamana yaykungachu ni iman. Ni tractor, ni auto, ni kolken, ni wasin, ni halpaiki. O pijan kunamanta hermano, cuando ser querido igis wanyupu, kahong ning manchurayangis, ay kay wasin tawan churay kapuna, ay kay halpan tawan churay kapuna. Ay chay kolken tawan, iba kolken taka chay ratito, akeda kuhkuna, ohladoma ay kachingiche. Chare manachu. Chay cajón manca canilla papito y aykunki, canilla mamita y aykunki. Muchas veces kay halpa patapeca, halparaiku demandanakusanko, halparaiku makanarikusanko, halparaiku chihninarikusanko, halparaiku rumiswan choganarikusanko. ¿Acaso añuichamos sorten apanquichu chay halpata sinvergüenzas? Manacho nin Biblia peca, hermanos, mojones ni gichetakas respetaiche. Anki wakait ikasta churay, si o si, manak apayninta awantanay kipaka, mana awantayat spaka, si o si, ang pamunay gitiang, matiwaschu familia kita charkiyo goita. Interesante. Biblia pinin Génesis, alpamanta kank, entonces imatas wanastian, kawanchi cementeriota. Kay kausak sama y destina kung sieloman. Kay cuerpo tas maimanta ripunantian, halpamanta y destino may picasan, cementerio. Chay man ripun chay warmi kachak, kari kachak. Causa jaspaka hina kanchis. Makay causa iniguan ka nanggichu, gracias Señor. Kancha y causa samaita koshawanke, kunan kanta katiskayke, kanta serviskayke, hamunayke ratuka mama ninchichu. Pisis kanchis ni kunaka, chegamanta. Entonces cementerio man rinantian, chaypita que mataron ancutean, allanan cutean, y luego pampay kunastian, kay pipis nin kapazunata, pampay usang. Imaninta Génesis 3:19. Halpamanta kay cuerpo y guerwasca, guaño y chea juntita imaninta, rinca cementerio pi kay cuerpo y que halpallamanta tuconga. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Aleluya. Santo Dios. Ahora, ampaikunke. A ver, iskaiwataman rispa watejmanta ayaramui. Tapuigichek, tarpawaxischu, tataigichek, mamaigichek, uawaigichek pa cuerponta. Tarpangichach. Y mamán tukupon. Machjas kankuna ringi cementerio tajuskusta ayamuk, tarpangichech. Tarpangichech aychanta. Y menatata runa kanin, Biblia kazuna kelkeskaya, runa kelkeskaya, y chanta y martinta ka imagina runa guanyupusan, y cha imagina destina kosan. Tata Dios pas palabra kanin hermano, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios, no es inspirada por los hombres. No como tú dices sabio, ay de aquellos sabios arrepiéntense antes que les llegue la muerte. Ya chanquiña kunanga, ¿verdad?
Kaicha cuerpo y que aman tu cupum. Apocalipsis maninta. Estos huesos vivirán, estos huesos vivirán, estos huesos vivirán. Tú lo sabes, mi Señor. Claro, solo payachan. Mano kayachanich, imainach shairuna wañupurga, imainach suawa wañupurga. Solo Dios yachan. Causarimunca, si destinas a cashan seno de Abraham, o Señor, destinas a cashan. Para y mamacocha Hades niscaman. Ahí está. Ahora quien sacasta taporicusunche, echa cuerpo y que halpaman tu cupo. Si hay causa samaicos regalo Dios manta, apacá puntata Dios. Ahora sí, quien sacasta echa de cusunche, alma y kiri maimanta zenga. Abraza hermano y que tapuri, maiman zenga almans. Si hay pascallanta ju destino, almanchispach piscallanta ju destino, maiman zenga almaiki. Ahora uyariway. Dios yatak churinta kachamurka, chaypata sutikurka Jesucristo. Y Jesucristo tak, cuando una causa sayaktin ra cuerpopi, causa samainiu, almanpi kachaktin, kay Jesucristo nerka, kunanka kankunaman causa runa, churapuigichek iskayanta. Munani ujdia ripunaikita chay seloman. Si hay seno de Abraham, manara Cristo amortenga. O si no, mamunanicho y punaguita chañac ariman chay almaigi. Porque me chanchicho, ayamincha, kaman toca songuimo, no kaman toca walman. Pero si chay pa huaquichis recananchis tian. Pero si kunanka chay te entiendes, pa maya que kunichu wañuimanta. Y achani wañuimanta kaiman cascara causay. Amén, hermanos. Entonces uyariwaichis kunan, bien clarito, Jesús iskayanta churarka. Ulcuñan pita. Evangelio Jesucristo. Maimangapan, wiñay kausayman. Ahí está. Anchuyantak petag mundo. Ay chaykik munaydin. Y chaytata ninruna kakay halpapatapi kausasiaspa ahyarikunan tian. Kay wachcha Lázaro ahyakurga chay kulkuñanta. Wañuy chayamun. Entonces almantas ripun Samarico y seno de Abraham. Fuerte aplausos. Chay wachcha kay kapas runata ma arrepiente kunchu. Wachcha almanta ripuyanta chay wiñay ñak ariman. Charaiku Jesús nerka kunanga richisari kay evangelio ta tukuy munduntima uyamuiche tukuy runaman pichus kay palabraita nin uyareja entonces creenja salvasqa kanqa imana creejta kay palabraypini ugdia condenasqa kanqa pecausan kunan yachanquiña destinos ninta verdad chayta faltan mundo yachanan munduqa piensan wañulpas pachaypi tukuyma tukukapun no. Ay chay que halpamanta carga destina con cementerio man halpamantukupun. Chay causa sama y cargos regalo Dios manta apacapun. Zipun lugar ninman. Almay que definen. Almay que definen. Mana tatakuras y manincuchos chay tatakuras no ve iglesia católica pe churayukungu yuraj pachata sotanonta pero son gongutas katarij miraykuna kanku. Kaikuna y maninkuta, aguañuimanta kaiman kanraj. Perdón. Eso es una mentira del diablo. Después de la muerte, ya no tienes una oportunidad. Cuando tú estás en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, tienes una gran oportunidad, hermano, para aceptar a Jesús y para ganar tu alma. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. A su nombre le damos gloria. Guaño y manta jacaiman cangrachos causa y manacho. Maimantas renga chayalmaiki. Ay, no sé chayta cajaña yachakunki. Yo caniquima wiña y causaiman cayatea acarpacunki tata Dios manta, no sé, ¿verdad? Solo can yachacunki. Picausan hermanos. Ahí está. Kay quinsantimpak destino kashascacho manacho. Ahora kunan ukurisunche. Maipita kunan chay wachcha Lázaro richaren. Seno de Abraham. Seno de Abraham imakasca kusiko yachta.
Ahora, kapag runatagre, maipi alman richarin, kutichimais. Ahí está. Ades imanita monan, infierno. Manarak siya infierno kasancho hermanos ni maipis asufriwan maikach chokayus kanga maipachachos hermanos y ponga iglesia kanchis watata kanchis watamantata uraykamusun suwatak chay waranka watasman entonces waranka kanchis watasmantawa recién hermano chay almasca hakay azufre kashan nin chay man chokayus kanga chay kastawan fuerte. Y no ganchista, huyariwais, cachanche seno de Abraham manta, entonces seno de Abraham manta, quien sacarse el homo y hay gusuins. Chay Cristo, mana wañu puskunata, chay infierno picasanco, infierno mantata, estaban, wiña infierno me hay cupuyangangote, igualito, ahí está. Unas pa crey, unas pa mana crecho, ya problema hay quiña. Charaiku Biblia kanin pichus, nin riu kaka, alinta uyarikuchun. Uyarikuspatah nin creechun que no cacaskaita causa y Jesucristo nin. Ahora, pichus mana creencho, entonces almanta cachacha nin wiñeñak ariman. Wañuimanta hakaiman, kangraj causai. Mas karuna imanit, ay wañupuy man tuku kapung may chay nanay. Si wañuimanta hakaiman si mana Cristo wañupun ki peor nanay gasyan. Ay cha cuerpo ya quita diablo ka kunitan to pasan kay halpapata causa equipe. Uyariwaits kun hermano, uyariwaits. Hop libro ta keringis les kay gichekta. Hop karka sano zuna no ganchesina. Chantapis mancha y kapas una karka. Chunka tawayo huaranka ovejas ninga porga. Mancha y kapas. Y chanta dia tata Dios hop tanin. Hop maimanta hamushanki wawai. Hoptanin halpata muyuy kachasqaymanta campupi qankunapas tutamanta ringich no ve muyur pachamungich halp'aygichetay chari manachu kusalla kashan papanch mana qoypis hamusqachu mikhusqachu ningich ahinata hopis hermano hamusarqa qhipanta diablopis hamullanta y Diosninchis llanta qanri diablo maymanta hamushanki nuqapis halp'ata muyuy kachasqaymanta hamushallaneta kikillantataqnin. Diabloca existen apoderacuspa, pasachicuspa, no cacane atinius, Dios manta ni pero sin vergüenza paipata ni iman cancho, solo dueño infierno manta, ni colquen, ni corin, ni mina paipataca ni iman cancho, porque nin ajenata tata Dios. Amén. Entonces, imanintas diablo Dios ta. Dios, se canin que caiwawaikita cascanta fiel, a ver mañariwa y nin diablo pita Dios ta. Ahora Dios mañarcacho hopta manacho. Mañarca muchas veces ajenata mañasta canayete. Ama pastor no va a puni. Dios ya chanchaita. Ahora imaninta Dios ninche. Solamente nin aichayanta tu pawanki. Ama almanta tu pawanki chunin Dios nins. Entonces uyariwa ikunan. Chay ongoiga kay aicha cuerpo yanchista nanachin. ¿Qué causan? Eso. Chay diamanta pacha ima ongoy ay kul kaber Hoffman igualito kay ongoyata lepra ongoy. Nin hermano teja kanayawan zatako. Runaka astawan ovejamanta animalmanta fierota kapanche, ¿sí o no hermanos? Ya charang echait. Charay kumana awantetes ushaita pampat na lanya nyaka parpapusong yanin si. Excelente. Y sabes que hermanos, entonces cuando cae Job, ahí chan etayapusharja, as narizak purirja. Warmin, wawasnin, kayarekan ko sa kapuita. Pero Job ta fiel tata Dios man. Ahina kanay gitian ni, ahina kanay gitian. Hanga ma trabajo cañacho. Ay, tata Dios trabajo tatsina kechurba. Ni china suerte hermano barcho. Ay, kepa mantum pata kutiriyay cangrejos. Imaimana yakipi, imaimana putipi tarikuspa. Amapuni kanga hermano.
Kepaman kutericho, sigue ñaupagman rinayapuni kachun, Iglesia de Cristo. Fuerte aplausos. Y entonces, hermano, y ma pasan. Warmin chayamulanta, Hofman, imaninta, Hop. Ay chaykiwan, karayaykiwan yakashanki. Maldici kay Dios nikita. Kawari chay warmita. Mashkakutita kantapi ni sunkuchari. Maitak chay Dios niki. Oranki, ayunanki, hasta ahora hongos kakashanki. Igualito te dicen, ¿sí o no? Es que si chuskan Biblia talewaj, anki matapis palachunko, pero no kakasigi ya punirisag newaj. Ay pastor, mananya hamur panichu orak ayunak, ay familia iniwan ayunak sinki peor calavera kashanki niwan. Charay ko cuidari ko siya ni. Kanay kitiyang hopena. Hope manergata huarminta makasurgacho. Manergacho ya huarmi maldicisa canta muna cruzus kairaiko. No, primero muna kuiniga Jesucristota. Si Jesucristota muna kuni entonces huarmipis Jesucristota katicho. Maatinchu pay amenazawaita. Amén. Imaninta kunang Abraham. Manawarme. Mamay pa huesang mantak alahamorgani. Ajina kalayatak ripunaitian. Fuerte aplauso a Iglesia de Cristo. La doy pikatani. Kalajari hamorgani mamay huesang manta. Pekan ko na karis kang sunsayo na sergangits. O pit kang ko na nasita o mamay pingkay dita pa way nergangi. Ha? Pekan ko na warmes kang sunsayo na sergangits. Kalas. Wanyo pus pa kaso imay kita panggichu chayta ni sharka hermano Job. Kay tawachunka. Waranka ovejas dita mapashanicho, halpaita mapashanicho, colqueita colita mapashanicho, kala hamorgani kunanka kalayata riposaninho, pita hermano bañus pa imata hapan kay halpapatamanta. Nada, señores. Runakap kay pachapi muchas veces, hukuchajena tapachakunche, makanakunche. Hermano, causa siaspa más bien. Anak pachapi chegamanta wasigi tawakiche. Kay pachapi hermano wasigi hamon ko terremoto pampa manchokanga. Pero anak pachapi chay causa wasita wakichis kaygeka ni hay katolikong gacho. Ik chay pita uñay pa causa mo naigitian. Chay kakas hermano causaspa palabra mangina purispa. Chay tawakichishan que anak pachapi wasigi. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Cosacho manacho kayachachi. Cosacho manacho. Ni pastor limputapuni tokurparishani. Necesario a veces hermano predican y kangonamams primer turno pe manacho. Necesario. Interesante con aya chanki na kaita. Echaré manacho. Uyari waits. Kapag runata almang may piricharing infierno pe. Maipitak rikong aura, Lazarota abrantawan. Richaring infierno pimandinta. Tatay. Karupi ricos patani. Tatabran. Mañarikuy que por favor. Chay Lazarota cachamoy. Por lo menos dedo punta ya pepes. Y acutao cochas catapamuchum. Kay jaloy tatas no napa. Uy, di na infierno piña carishade. Pitas chay tanishan, mananya cuerponcho, mananya chay causa samaicho. Pitas chay tausillo tamañasyan, alman, wañuimanta hakaiman, kangra causa almaigipag. Maimanta chay almaiki renga munasca causa que kunan tukuri. Esto no es broma, esto no es chiste, esto es poderoso palabra de Dios. Y todo el mundo tiene que saber. Alman ñañacarisan. Kawari, ¿cómo cambia la historia? Causa shaspaga ni siquiera Lazarotaka kawarita munancho. Wañuimanta hakaiman. ¿Cómo cambia la historia con los que no aceptaron a Cristo? Recién Lazarota balechin. Recién Lazaromanto yarico. Causa shaspare. Campes que quillantas no vea. Causa shaspaga. Ay, mai cargangue.
Imanintaq Abraham. Mana atigumanchunin maypichis qankuna kashankichik chayman hamuyta. Niyata qankunapis nuqayku kashayku chaypi. Uyariwaychis, ahina uqata t'akan, precipicio. Chay significan, hermano, púlpito. Charayku kaymanqa cheqan runas, mana huchayo hucharimunanku tiyan. Chay kasayantu paraíso hina llaqta. Charayku nin Abraham, mana nuqayku atiykuchu, maypicha qankuna kashankichis. Uyariwaychis, si kashanchis kay t'ikaq chawpipi seno de Abrahampi, nuqanchis manaña atinchikchu kachasqa kayta, haqay almas, que mana Criston wañupurqanku chay nima maquchapi. Manaña cancho, chay bonita nishan Abraham, niñoca mismo Abraham caspa atinichu pasamuita. ¿Qué quiere decir esto? Wañuimanta hakaiman, ni pima ni pita tinmancho hasta wan salvaita. Salvación akashan, alma y cuerpo y espíritu causa se actigue. Kay palabrata, hermano, cree, kay palabrata son goikiman yay kuchun, yay kuspata, si mi kiwan sutinchay, runakunach chaupepe, de que Jesucristo wañuimanta causarimus canta, ajinayata campisari, aunque wañuskapis kay, causanque Jesucristo. Fuerte aplausos. Qué interesante, ahí está. Anki wawitayki piskachun, munas kawitayki piskachun, y chay mumas kawitayki mundu piwañon, chay munas cantas ripunki sheloman, anki munas kakachun rikumunki. Ay, akay wawitayka nada que ver. Ya no hay. Causa shespakunan. Hay una, hay hora, y waka, y chay wawaykirayku. Después de la muerte, ¿para qué? Imapa. ¿Ah? Alman yakarishan infierno. Ahora, tapurigits. Cuando iman tagay magkaskarach, hermano, causa y manacho. A ver, hermano, y tapuri, may man sen kalmay. Cosacho casas que paman kutiri. Cosacho casas, hermano, queda capo y wasipi. ¿Ah? Cosacho casas nana y problema, hamos que paman kutirina. Nada, señores. Yo como mancharini, y mongoy psa mucho, si mongoy tata Dios permiten, bueno, gracias, Señor. Pero ya chani, hermanos, que mana no que renuncia a Cristo. Amén. Chay canastian, hermano. Picausan. Caís cairunas ejemplo ta cochawains. Hanguna que reclamas, dime tinta Señor bajan por aquí, dime tinta cajina cani, ni yo hay que caditero te chay tostero al pasena. Ni gracias, Señor. Gracias, chaitatachan en Biblia. Tú que me amanta, gracias, tacoiches. Gracias, Señor. Se campuni munanque ajinata causanaita. Gracias, Señor. Pero tatay, ni kaiwampis no kaka manta cacharicus kaikicho. Kaigarapata y mentachos guacaman somacto chipayoko. Y ahorita choncan causanam. Ajinata tatay a ti niguita con su misma causa ya safone. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Aleluya. Bueno. Y matawan mañarikun chay kaparuna. Tata Abraham, imagina chukay. Ya la salota su tinta escataño jaririshan. Causa jasparín y siquiera yo digo cómo cambia la historia, ¿verdad? De la muerte. Entonces, ni Tata Abraham, mañarikuiki, por favor. Mañarikuiki, por favor, nin. Y mata mañakuanki. Y sabes qué, Tata Abraham, y maninta, yuyarikui. Yuyarikui, nin rishin yuyarichunga infierno almaiguita. Pita yuyarichishan, almantaño yuyarichishan. Yuyarikui. Causa chaspa alguien y más taja pergankening. Acá y la salota ma alguien chucarganing. Kunan kapay kawari son cochasta kashan. Cantare yakareipe. Mira, ahí está. Cosachu casca hermano Cristo takatico y manacho. Cosachu casca hermano Cristo ampuri y manacho. Ama solamente taquispayanillo. Cristo picaspa kusista cani ongo y hamuktinta. Que pamanco terene amanicho. A veces, ajinaman parece que acapunens. Conviene suhtin, kusis rakanki, mana convincistenta. Uhina kanki. Tukui ima patapi kusis kayapuni kai. Ayariko itata Dios manispa. Aleluya. Uy. Makay peka hermano hatun wasikichu salvación. Si mancha oni dicho ama bendice. Si tata Dios bendice son que bendice sus kawan hermano. Ama hatun chakuicho. Amata kapuinigio pita humillaicho. Amata hampis mana bendicis rekanki washaruna. Ama
envidia cuichu kapujmanta. Dios pone permiten cananta wachas. Chay pisikuchinanchispaj munakuyninchaqta. Amén, hermanos. Entonces ninchay kapagruna mañarikuy constitutawan por favor Abraham. Munani kacharipunawaykita Abraham tamay Lazaro tamayman tatay pahuasinman. Tatay pahuasinpita nin piska hermanos ni kedanku au kemasisni. Willarin puachunku ama paykunapis nin kayman chamunankupaj. Se kampata tatayki mamayki piser queridoyki wañupun mana Cristoan kunitan alman ahinata nishan. Pillapis willaykurin puang manis pahinat ama kayman cham kikillantata alman nishan. Kanta chaym apashanket ekasta escalerasta apashanket. Entonces imanispatah Abraham kutichin kapagruna uyariway kaytanin. Pikunachus kausashanku chay hallpapatapi chay paq chay piska wawqesniyki. Uyarinanku atianin kay tata Dios pakelgesganta. Uyarinanku tian chaytanin. Chay tata Marcos capítulo 16 verso 4 y 5 imaninta. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. Kunantapuri predica shangichu. Predica ya wawaykiman. Predica ya chay tolgaykiman. Predica ya chay kachuniykiman. Kanganin, ay mapala nicho kachuneo ari pastor. Kawaricho hermanata manapala kachuninwan. Kang nintin a kachunin nintin queda kapungis iskainigichej. Biblia pekanin ama enemigotas wakungichu ni pewan. Predicación kichu ni predicación kichu. Ahora si ma atinkichu predicaita primera Pedro y maninta causainikiwan predicae. Causainikiwan predicae. Amén. Charay kunin uyarinanku tian predicas kunatanin tata Dios pas palabra uyarinanku tian chay familiares nikinin. Amén, hermanos. Eso. Paitanin mana hablan. Si kayman chayamungman o huañusqa huchasniguta perdonawaykuman salvawaykuman chunin kawari ahina runaka kanchis Abraham taj imanergataj sichus Moisés taj helqisqanta profetas patawan mana uyarinkuchu manallataj nin kasusunqachikchu wañusqamantapis hatarimuchunku me importawa Biblia nin wañusqasqa manaña nimata yachankuchu manaña paykunaq memoriankupichu kasyanku por favor. Imagtinta hankuna chanta wañusqas manishankichus wañuput. Ay tatay qañaw parishallanki qawamuwanki cielo manta. Ay lugar preparamos en lugar preparamos infierno manishan infierno lugar preparamos ungari. Que guampus canchis hermano, más que pastor está todavía. Ojalá can pastor predicador. ¿Sabes qué pastor se mataron cuando guañupo y chaypica se han atado? Hermanos familiares no pasaremos chunco, último despedidatas guachunco, perdón tamañaco chunco. Ay guampu predicador. A ti te digo guampu predicador, ¿dónde dice pues que a los muertos hay que pedir perdón? Biblia canin causa siaspa son goteaikuita ruaichis. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Cuando can a ver chay cajón mamar carico con que no ve wakashan que chay perdona wey tatay rabia chirkai ki makar kai boyo wawai ni musungicho. Lado que pratani wañus kasqa manaña ni mata yachankucho ni halpan ni maipichus kaskanta ay chay wañus kahina kampis wampu kanki. ¿Sabes hermaninku? Mamita janjawamuanki kay peka mana mamitachu ni papituchu jawamu. Kay pekanin tata Dios, según Salmos maimaninta, no kayaykuy niki kane, no kayoksiniki kane, no katutapunchay kanwan casa. Fuerte aplausos y mata kanwan yuskaspi, confiasanke.
Huaquenca protestas. Ay, pastor, vaya pon José. Imaninta salmos libropi, anki tataiki, mamaiki, saque pusocho, no caca, canguampuninin, tutapunchay casa, fuerte aplausos, aleluya. La doy picatani, ¿qué dices ahora, chancho pelado? Patas de gallina, dile. Tú que confías en los muertos, confía en Cristo resucitado, no en los muertos. Ñache amongaña, hermano, todos santos manta y que aparezca. Palomasta ruaspa, escalerasta. Y mapa que escalera tazuan. Es que mamá y chanan parcial. Ya chaykuna waño y manta cascara chocausa y manacho. Maimán munan que almay que ripunanta. Wiñaña carimancho chari chay seno de Abraham mancho. Depende kunan manta. Tome tus decisiones. Ya chanquina manan pretextos churanay gancho. A veces hay wawata kankuna mamas uiwarikungis manasicristunta la caspa. Pidima por sotet. Mazima puecho acaso waikicho. Maita chay wawaiki. May picasian. Katishancho señorta. No canta tapuriki tata. Biblia kanin chari wawas kanin karkanko herencia tata Dios pata. Kay wawas taner kayinta kawanki michinki. Kamampi yampurinimpi kay palabra manta huyanki nerga. May bigasyan wawas nigi. Así que hermanos, kay palabra ta kankuna mansagani. Mana kay palabra ka no kay patacho. Kay palabra ka tata Dios pata. Huanyo imanta hagay mankana ukausay. Runa kanchis king samanta kay cuerpoy que halpamanta waño puhtin halpamantukupon causa samay cargos regalo chay echa cuerpoy que ta causa chinampa chay ta repun cieloman. Ahí está, destina kushan, ¿no ve? Y almaikita si renga seno de Abraham o renga uñaña kariman han unas la causa que decidinki salvación personal. Amén. Salvación personal. Mana nipi atinchu nipita salvaita. Manoga salvasachu pastora Marisata. Ni pastora Marisata van a salvaita. Mientras que causa sakti atini, hermano, preparaita salvación inta palabra mangina. Si payo yarikun, entonces payo yapachta. Amén, hermano. Si no yarikuni, no yapachta. Picausan sotiman. Kay palabra costa cachun tukuni gichepach. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo los bendiga. A todos aquellos que nos están viendo a través por la radio, a través por las redes sociales, hermano, que esta palabra sea de mucha bendición. Muchas bendiciones.